بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار غر الميامين. أما بعد، كويزي وتكوف وجماليف وكمور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sikusudia nije nifanye video yino lebarua lino nilibeshe ujimla wahe maisilamu warungua we lugha ya hatu wa Kikomori. Hazina lahe shababi mji mtukufu wa dimajua ya Mahame. Hazina la he shababi mdima juu ya Mahame waishi hondani ya hensi nana wala waishi yo wonze ya hensi. Haujantekeleze makali kao ziridisa zanza ziripwesheo zanza zipuwe omji mtukufu wa hatusheo ikao kavatsi mndu Mkomori utsujua ekadi maju ya Mahame ivumbulwa yatsona picha la dini na mastehi na ujua waishi na wanadamu hamme sonsi pia ngasine yakini hiyo ukana ekedi maju ya Mahame ivumbulwa ngarionao picha la mji wa kidini na mastehi na mila. Watukufu wa Komori, sha rijaliwa ni mkiswa ikao umji wowo domji hualawa Sheikh wahanda wahensi ya Komori hafidh al-Quran na mbaya hangu Sheikh As-Sadiq. Umji wowo ulawa Sheikh Saif kao wodi enzai. Umji wowo ulawa Sheikh Ali Manjie wanazioni ikao watakharaji harimaze jamia za Arabi Saudite khasatan de jamia islamia yawekare ndo angali yale picha la ikari fungu wa Sheikh Sadiq ngarionao picha la mndu mlezi, mndu mtulivu, mndu makinifu, khasatan de mawdhu wananzonije ihusu ya Qur'ani. Harisomesa ustehi ya Qur'ani, harisomesa usome Qur'ani hata juidi, harisomesa usoma ya Qur'ani na ujue fasiria hayo. Mashekhi wao warisomesa hindu shambao tawadhu, unyenyekevu. Baada ya usiku wa leo ngarionao harima zerezo sosio hauye rezo sosio watambalia video ya ufedhehi ila Qur'ani kao mashekhi wao wajahar mwayensi hawi hifadhi showandu khasatan Sheikh Sadiq au kana harma video mwishi ambado msihiri wa Sheikh kudu msihiri wa Sheikh Sadiq hafidhahu Allah ta'ala. Idhan rikaumtani samaha mawatania wa Islamu wa Komori ya umweleza nukana wamba kalima bala ukana dimaju ya Mahame isairende hama nti ya kinaswara
hasha wakalla. Harumase tobiyambi za vumulwa balantsina ujo uzamba banu itijoka hama mine ndea we Qur'ani shangar aminio ukana ye moto yafanya zenrongozila bwa tukufu wa Komori wa Jamalifu. Woi moto ikao nge mjufumu. Woi moto ikao hatoloende bushini yasome harejei mjufumu wa tukufu mtijofikiri. Woi mwana ya lawa harmo mji wahe mashekhi wa tukufu wao na wavumbu wa banu mwaju wao. Ukana waibuha mnaijomba yatokubalo usilamu yendao ye fedhehi ya Qur'ani hata yitia najisi wal'iyadhu billah nsuhanza nambe bangi yo hamaminde nasaidia. Shashi sikitishao watukufu wa Jamalifu dukana ye mwanamshe ya kaufilme ze habari zila ya rudia zitowe wei mwanamshe ikawo ngujuo watsina hata shaka ya ukanae mwanda mubiroye fanya zenrongo zinu wei mwanda mwikawo Mnyezi Mungu mjusize stilo yekanzishwa dhambi bimaana uwo mwana mjufumu. Yabawa handani linutikafa jangu linukafa dziro hauka inda ila Qur'ani kao ngesomao harmwe dunia kamil ngesomao harimwa yensi ya Komori kamil haina daho lone shiyoshi tukufishu mruwa na haya hotsamba za ndrongo hamanda zila uzifanya hamazila ndrongo ikao ngizo za ukweli wakati emwanda mwaengu jokaba na mtsotsamba za upuzi nijua okana zendrongo zinu ndrongo ikao gazifanywa ni mjufumo hauzifanyiwa ni mruto na akli ni mrikao ya akili iruku yani mru wa akli mbili wa Jamalifu ngasauzi samaha he shababi aho mjini hatu mjini tukufu wadi majua mahame ritekeleze ze samaha rimweleze ni ukana zilati nrongo za shababi kaonge na akli uzifanyo shawe mjufumuo na wajufumuo watsambaliyo mahala pia ngabo wako ufanya pir hanizo shaizo pir zaidi haukazi husu ya Qur'ani chiyoshi tukufu shahema kalima ya Mnyezi Mungu ya riumba ya rinika ze sauti zinu rongo wao. Kwa tukufu wa Komor ngari mtekelezaoni ze habari hizo haumweleza ni ukana ya renda ya Qur'ani nai ya puwa yeshiyoshi tukufu ikao ndorudi yao hasonsi si wa Islamu nai ya shirenda nai tsinde mjufumu wa Mnyezi Mungu ya joka hamnika ujufumu shea shirenda nai dola ikao hajokao yimjufumu sha ngampuo mji wa hatusheo hata ni ukaze ukana omji usaurende hamji wa kinaswara usaurende ha Itali hatsunguwa le zinanro haukaihondo hulio e Vatican. Idhan watukufu izo tsinrongo nyangu za uhanzi sha ngarimwele zao ni ukana rijomta fafalini haina ulona ye video yila yaizime haukangi yo hama emruwa yeho partage ya wende udeo Mnyezi Mungu ukaya mba karinahu maadhibuni pakarimwereni ndume yaweka shetani nguzaini wanadamu ili wade Mnyezi Mungu hanzia ito ya kihaki basi ngarimwambia oni haina mluto hanza yanyishe dhambi harimwa ufudhuli wafanyiwa haupwasheo omji mtukufu di majua mahame na emashekhi wa di majua mahame haina mndu yafanya zila ngar aminio kana ujorenge wa qarari na wanru wesawa ndiso fikiri haurenga qarari haukallati jambo ani lati nrongo nyangu khasatan
dukai husu Qur'ani keja husu nkabwa keja husu tapi shai husu eshiyo shitukufu sha ere wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam nande makalima ya Mwenyezi Mungu hoja yani helila emru yakaufanya zila hajua hizo yakaufanya na ngujua kana ngutio polemic na hakaujua ukana nguranganyo omnji haukana yo ujuzumru atowe message ya ukana ngabondrongo tsazi inu zafanyiha shaharudi haukaupresize na hunu dimaju yabo haina mndu ulo harmwe dunia kamili ngujoishi ya ukadi maju yabo ye mndu yafikiri wao handani wo Sheikh Sadiq wo Sheikh Saif wo Sheikh Ali Manjie wandungu afikirie wandu wao handani ukaezi nuzijaje omji wahe mashekhi watukufu wao waronesa waribuwe matso rangwema hawanji ya harumwaye nti hokana lewo mji huo dorijoro neswa dalili ya mashababi hau ya shababi ehele mndu yaonesa kajaonesa ukashababi mjufumu shahabenze yababenge si mashababi waho mji wa dimajuru lobonze ngari wombao kana ngar aminio kadima jusi damu nuduksheni no humeni sifami ngar aminio shamtume hamba ukana ika Fatima mwana wa mtu wa Mungu hahibi tijo Mungu wa omhono yawe kazi sasa jazi wa sulehe liyo ngar aminio kadima ju ula lada hodzima shani puwa waroha mndu yabo hapuwa ya Qur'ani sheo hapuwa usilamu sheo hafedhehi ya mashekhi wa humji ngari wambao barengwa qarari ikao zitojo kanyangu wandu wanu washingiwa wandu wanu wakazi wa maunziro haukana wafanya dhambi ziro wafedheho mji wafedhehi wazee wa hatu mafundi watu wafedhehi wa usilamu wafedhehi ya Qur'ani yabo wandu wanu na warenge wa qarari haukana ngitsaho mzingare kalima jema dzima emruoi hakaubenza yatekeleze ukahunu dimaju omji wa dimaju ya mahame unusa urende hama Itali yabo wandu wao na warenge wa qarari na warenge wa qarari shasi mashababi wa mji wa dimaju ngari tsahauze samaha rimweleze nukana kabati shababi mdimaju ikao haina mnu ulo harimwaye komori ulo bonzeye komori yajua shababi mdimaju kajaparo mjua handrongo zindwaji itotsi adabu na dini na mastehi na malezi ikao yadungana nile dzina ne mashekhi ya hao ikao do wajomba na ne mashekhi ya hao ikao do baba na ne mashekhi wa hao ikao wao do wazee wa hatu watukufu wa jamalifu mashababi wa dimajunga ono usikitifu haukanyonzi pia ngamju wao ngamriju wao si wana wa dimaju ukana siti wandu wa kiasi ya ufanya dhambi hamandilo khaswatan dabo ya kaufanya video ya itowe ya juwao ukana uimjufumu de ufanyo zinu shahabenze ya sijino mji ya sijini ya mashekhi ya sijini wa usilamu ya sijini ya Qur'ani ya sijini haina ndogo yonsi pia she Qur'ani kajajo shinda sijini haukana Mwenyezi Muhammad ukana riveha ya dhikra wa inna lahu na ngarijo hifadhi yoyo hifadhiwa haina wakati toka yonsi haonesa ukaji kosaja veli na sabuni ngulindo ya jea ya itemro hardawa nesa ukaba no mjuka utia Qur'ani mro kaireka utsotsimba ngama hutia hufikiza ilo kafu na karatasi yala la kafu Mwenyezi Mungu juelewa sha hardika mjoka urudini itemro juu ya hele dhambi la fanywani mjufumo mimi na janalirenga tekeleza armo anada bimaana afanyale dhambi uo mjufumuo
she akahoneso wanadamu uwo mndu ikao ngene akli ya hahe nguoneso ngujuo havumbuo mji haonesa hadisi haumakinifu atomwiso ni hamba na hunu di majuu omraja wakaderi no mrau uo do mrau lalawe mashekhi wao aho sisi mashababi wa di majuu rikaujaba nugirtekelezeze samaha haukanyo pia nga mjuu wao shababi mdi majuu ya adabu yahe ne mastahi ya hahe ramrumbabara mrumzazera mwanamshe shababara mwanamme shababi nga mjuu wao mastahi ya mwanamdi majuu ukana yeti kiasi ya urenge Qur'ani ya hirende tsihindu hauke mwanamdi majuu ihodo bahanu wala we shekhi ya hifadhi ya Qur'ani ya jayaka hifadhi shawana wako muriandi sofanyaze musabaka na shekhi wahatu Sheikh Sadiq bimana mjiuo kotsi na hati bahati ya upuwe Qur'ani yosheo ya huipakui na mrilinde na wafikiri wao hatua ya urengewa mwanamshi ikao hafanyo ufudhuliula hapuwa usilamusheo shaze hatua ngazio urengwa haumone sani kado ya saya ukana zendogozila kazi jafanyiwa ni mtu mwenza akli shawo mjufumo mpwampwa mjufumo ikao katwa mbambabi hata ila ya jwambi ya mruka na kuna mbamba ndongo ya akili na hamba kaja joshinda uo hajonza ikengeni maisha hahe ukaumwa na yahunda baki yatimizi ya jamjufumuo ebo wajonza ikengere harumaze hazi ngufanyoze hazi ngusomeso lekoli shamnduka jajo timize misomo yahe ya jadorenga misohafu ya itanajisi na mrisamihi sima shababi wa mji wa di majuu bahakika nga sina usikitifu hoyaka olamndu karibu nasi olamndu wa hatu diaka huja yanzia fedhehi o mji ya fedhehi ya shababi ndi majuu ya mahame nane shababi mwa mahame nane shababi mgazija nane shababi mkomori horo habonze ya hezenti za Kiislamu kuona ndongo hamadazila waishi ndongo hamadazila izo laana haukana ndongo pia ngazifasiri wao wakomori ngarsa hao zisamaha nyitukufu zisamaha njamalifu rimwambie nukana nga wajure ngwa hatua yahe mwanamshe yafanya ufudhuliula na hata mpakanda yabo na mkazo yabo haukansujua na mbejeze ndongo na sitabisha wa mndu yeroho siritabisha sima shababi wa di majuu ziritukiza haumtsahani samaha rimwambie nukana shababi mdi majuu kajalingana haupuwa kui eshiyoki shitakatifu sha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarerea rijerokohe rijerike wandu wa ufanya njema wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akhyar ghuril mayamin wa billahi at-tawfiq.